Najbolje je izvršiti vađenje impaktiranih zuba u mlađem dobu, u vrijeme punog zdravlja pacijenta, dok je kost relativno meka, elastična, dobro prokrvljena. U tom slučaju postoperativni oporavak je dobar, a moguće komplikacije su vrlo rijetke. Umnjaci, odnosno treći molari, predstavljaju zube koji niču posljednji kod čovjeka, obično u periodu između 18. i 25. godine. Nekada njihovi zametaka uopšte nema pa nicanja ni ne dolazi, a nekada oni ostaju zadržani u kosti. Samo rutinsko vađenje impaktiranih zuba nije potrebno. Oni se vade samo u slučajevima kada je to indicirano, odnosno kada je u toku ortodontska terapija, pa takvi zubi mogu smetati postavljanju zuba u zubni niz ili kada stvaraju smetnje za pacijenta u toku svog nicanja. Sama odluka o tome da li će se ti zubi vaditi se odlučuje strane oralnog hirurga i varijabilna je zavisno od pacijenta. Parodontax pasta za zube napravljena je na bazi natrijevog bikarbonata i sadrži prirodno bilje poput ratanije, kamilice, metvice i salvije. Parodontax pasta za zube učinkovito djeluje i pomaže spriječiti krvarenje desni, sprječava gingivitis, upale i parodontitis. Uživajte u svježem dahu i zdravim desnima uz Parodontax pastu za zube. Preporučujemo korištenje paste za zube Parodontax najmanje 2 puta dnevno.